Ну что, готов сесть за руль новенькой тачки? Тогда торопись принять участие в новой акции от Формула 55. Крупные денежные призы и крутой электрокар ждут именно тебя. Шансы на победу уже у тебя в кармане. Хайваля! Бародаран, Шербачай, Тоджикистани, Бадахшани, Куи, Шакар Махамад, Мир Махамадов. Зоид Узбекистан, Хашмали, همه داوران گشتین ملی گشتینگیری برادران گوش کنه همه آیناسی همه سالمی بین شکر محمد و پهلوان ازبکستانی 10,000 سومان اینامی نقشوف شهری نربود 5,000 سومان اینامی علی مطوف 5,000 سومان دیگه اینامی اکمال جان غلومو ایناسی بین شکر محمد و زاهد اگر شکر محمد جان یا بلاک دیوال درو بگلتا همه بیرون هم دنگزه یک بگم همه بیرون دست شو همه درو خواه اخی بیرون یکان همسایه رو میجی که سود نکنن خواهی درو بگلتا خودی رو میجی که سود نمیکنن İstet gub istedi, saldat Johnny. Reşit Kıcaşı'nı Badakşoni koy. İmam Şerbatçay şehri kulab zabin, Xşamıdı İmam John Broderimo. Reşit Badakşoni köyü Xşbalot, Sulalayı Ziyo Bedikov, Ziyo Bekfo. Ayno şonkay nefsigay maramat. Peşegon doğar bir kaviyor kolişit bigiri. O hamcı bese. Peşi anavuzda farba peşimiz çekrini yok ki her zaman onun racalı bınkına. Faljon, ami cıvıkon mekin mırdım bana. Hay bala ya. Maksim İslamedinov. Maksimcan. Xana barodaron dar Xurshid Madiev kujadi bırak ya Xurshid Majidov. Hotamjon Xurshid Hamididay gufti kujaday. Xurshid Majidov. Barodaron.
بزنه هم دلان شرف زنه دوست و دان دف بزنه هم دلان شرف زنه دوست و دان دف بزنه هم دلان Haydar Kişi. Kartofti Haydar Kişi. Palo. Ey mardum. Kartofti Şeker Mahmut Palo. Eşoni Sayf. Ahiro pesi falan koyan bir kız mı oldu? Halo. Halo. Şerbaçayı Şugnovi. O şutçuva. 5000 aydan siz Amrdincan kes kartı begi. Ya mayastara burayı Haydarcan bana bu Haydar bu kılıç bana yarrak kostadı. Pozitif aydı. برادرو همه باینه همه مقاماتو همه رو باین خالی کنه بمرم تونه برادرو باین خالی کنه برادرو اینم بچه اگه چی بکوی باینه من در باین برادرو Hırşet Macidov. Эй, хамар бродра байн холикинак, холикин. Ну что, готов сесть за руль новенькой тачки? Тогда торопись принять участие в новой акции от Формула 55. Крупные денежные призы и крутой электрокар ждут именно тебя. Шансы на победу уже у тебя в кармане.